Inilah yang ka Jaintia Student Union Central Body. Hadin bon gi atem inilah yang ka Sarkar Lambau Chief Minister pada feel gi wan ra ga railway po Khasi Hills da perchang gi wan ra po East Jaintia Hills. Da me gi jing percha wo bon ba ni liam gi wo bon gi sain balang gi berupai ba hai jing ito percha wan ra ga railway po East Jaintia Hills. Tangwa iwi wo perlai cipat cipori inilah yang ka Sarkar da suki ga halor ni benta. Tangwa ini udah dewan neliang Deputy Chief Minister langbagi la pathai ko bawda klam yang wa gani ge jingwan ra e galuti rel hapo ga East Jaintia Hills po em kot gadu ni gesing gani ge jing klam yang odo man go pen siao si igam ginong yalam ngai wat gi pai ba ai waro do bi e ba siao tho bai pi ge jingwan yang giluti rel kat kam klim gi dan ni kat kam yang gi o wan ra ge jing mentoi ge district ge state yang ni tang la dapat ba bi go pon gi benta jingwan yang giluti rel ngayom mentoi ini to jing tumo pun mentoi kat tu kat ningu dan higi rucimet go komai spa kini skui benta yang jingwan yang giluti rel pun hoi ini simen pelan e ba la diok yu kidara ki gemar mata yang ki cigi bituan gi state dan cibono yo jam dori simen cigi bituan gi state ban hajela yang gi nalorwa kini geman go thau pun mi simen ladap compare ya asam me klia hadu ne gesngi Chelsea wo pai wai dor simen rap tok dor i bahasam ye compare po mi klia sekawi ge benta ge sain de pa ai go dor khas adu ki gi por ko wi ge benta go yin scam ma persa de ye ga litira la po district yong i to em yo i ILP kini ga ILP de man long pending di man ona ki gi por woro sain malang po state yong i ki man go ai ni ki iktiaro ye da i ni gi Dekar negi menderi go wan komai spa kan geriong i. Igo wi statement pa go clear. Okan puyo ai ILP mempo kelam gen gu lutiral. Ada kelam bi lutiral le sam pancna bi na national highway 6 kate UMK mai i. Ngayo do ne resni tangla luti bu bai. Kelam sai wan jing e UMK te. Itu ikrum bi kelam bi tuan gi benta yu mentoi. Nelia yang ga Jaintia Student Union kwa pa kan clear message ga Sarkar jela yang i. Pasnya bah, hajing itu aku ni railway memang dikuat open ni ni isu, sebab ni isu lokta, aku bon wala, memang kuat ada open chip pe, hajing itu aku ni isu. Kalau dia ni sekemat orang rap yang bikam ni isu, lalai umji pun yang ikat. Te kam ke union ni orang kau ni, umji tengah kau pun, lalu Sarkar yang jemput kawan rap railway, pok yang. Nalian sengi, bila Oslo duduk di Penai Badak. Julai Petrik duduk kesi bau Chief Minister jong state uwan ra ya kata ka matrikam jong ka Sarkar haban implement ya kata ka uwan ra ya railway hapo Jaintia hadi ke jingi i jong ka Sarkar jing pulam hapo Ripoll district tukum ta yang seng ya song perkan ban idelu ke seng ban konge benjeng ha kata nong den ban persya railway du persya ini kinang ilang baring jongi kada ban konge kalong ba isutu lagi mat jing dawa jong jai beriu kata ketiga IP penyerta yang jai beriu nak jing kertep di barjela di kumta di bansing hap bencin kerai kalau mempersak sebagai railway but ke Sarkar ke dewan itrilang buat ke Sarkar India banyak manra dekat anjung IP hapok stin jungi kabar kalau baga sengi ke mempersak ya railway kemudian aku membayar kata ke jing jong kata ki berak ki marmata regi isai baga jinglong dongga India tentang golong ba immigration ke jingrung ke jingmi jong dikhar golong kambun naga railway dengan sangi yang persya golong ba Sarkar ke usutu ya ke jing ke jai beriu ni ada ke jai beriu komyo ya LP asno ba Sarkar ru kondisio penikran ya kata kelentiran hapo state ke jungi dengan sang khamtam hapo ke Jaintia hi broi i keren sai ke ba ông yang Sarkar ko bor golong ba kino berkeren ya railway na marba kani kan pension ikikun sama jo jai beriu ina on ru kalau don bikai per kibenta ke ba ong ba don chu kata gajing songskan hapo ke jala jungi hapo ke jakar jungi maka Sarkar ada kena keren sai keren ni railway kalau empoi pemban sa kata gajing super jumur hape Sarkar bat ki pa jong ka jai beriu jungi prokoi